खुरमजरे अहमदंग सिंह मुरुई पौसिंग पेट्रोल डीजल अमदी तंगाई फेलो पोलम सिंह ममल हेंगलकपगी मायोक्ता कांग्रेस ना इंडिया पुमरे पंचथ्री अमदी इंडिया दा वेस्टर्न सिस्टम अमा लाखिबदगी एखोइगी ओइना लेजरम गुरुगी फजेख्रबा मसक अदु मांकिबनि हैना गवर्नर डॉक्टर नेस्मा हैप्तुलान हाइख्रे एसटीबी की मणिपुर पाउमिंग ताबिर सिंह तराम नोक्सबोलोना बक्सन बिजरे बीजेपी ना लुसिंग एनडीए की लेंगाक लाखपदगी भारत की ओइना पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस अमदी नोमदसंग दबयादब पोलम सिंह ममल हेंगलपगी मायोक्ता इंडिया सिन थुंगना सत्किबा हिंग नोंगाइदगी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना बनचथरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी नसु बनसी सवलदुना तोंगान तोंगान मफम सिंह लंबी थिमुगी तबक चथरी अमरोमदा लेफ्ट पार्टी नसु इंडिया पुमदा पोसगी ममल तांखलपगी मायोक्ता खोंजंग संगसनखी मणिपुर दसु कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी अमदी सेमिनर पॉलिटिकल पार्टी सिंगना बन सवतुना खोंजंग संगसनखी बनसी नंबर मोदुना इंफाल सिटी दसु अहोम बखर लेखी पौना कैथल तंगाल कैथल अमदी बीटी रोड की दुकाल सिंह हानगुमना थोंग हांगनखिदे कैथल फमगी संग नेम के लंबी दमी सर्विस की संग हंतखे पैसेंजर गाड़ी हानगुमना सेनखिदे पेट्रोल पंप सिंह थोंग लोन के महिलोई संगया मथोंग हांगनखिदे सरकार की ऑफिस सिंह थोंग हांगनखि अदुमकपो एम्प्लॉय सिंह ऑफिस काबगी सांगदी हानगी यंगनबद खेनब खरदी ओके पासोई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सुबन सगुतुना लांगजिंग असोबा मपाला नेशनल हाईवे टिंग में तबक सदकी पासोई केंद्र के एमएलए सु ओरिबी एके मीराबाई मसासु सुरगाकी मीराबाई ना बीजेपी ने लुसिंगबा एनडीए गवर्नमेंट ना भारत ता शासन तौरपदगी प्रजा सिंह अवामय उनरे नोमदसंग दबि यादव पोर की ममल हाइनिंगाई लेतना वांखलकले मसिन प्रजा सिंह सुब सेथिंग अम पीरिबा से को ननबा कांग्रेस पार्टी ना वाखल मानव सिंगा लोइना बनसी सतबने हाइके ममन केरोसिन की ममन पेट्रोल की ममन डीजल की ममन गैस की ममन अथुब मतमदा हंथानबियु हाइबसे कांग्रेस पार्टी अखोई की खोलाउनी अखोई पुन्ना अखोई कांग्रेस पार्टी ना अखोई पोट की ममन हंदरदी बावबा फावबा अखोई चंगसन की गनी हाइबसे मसिने न थमजनी वाफो संगाखम बाजार दसु हायांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की कांगबुना भारत पुमरे सथरी बबन सवत पोइना लबि थिंखी बनतोरबा कांगबुगा पुलिस कांगबुगा अमगा यामन साउन मुकनब ठोखे लंबी लाकपा गाड़ी क्यादा बन नंबर मोइदन साउन अपन पेकी खोंजंग संगसिन बतुदा हांगांग केंद्रदा मिरप ओइकेबा पीसीसी की मेंबर पी सर न फोंदोखिबदा बन तोबा हाइबसे आइना यादे खंगी अदुबु नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा लेंगा सिना मियामगी नोमदे संगदबा यादबा पोस्टई क्यागी ममल वांखलनुना मियोबगी हिंगबगी राइट साउन सिंगनरे मरमदुना मणिपुर कंदबा यादे भारत कंदबा यादे हाइब खोंजंग असिदा सरुगाबने हाइकी खंगी मसे लेगेल वोइदे पुलिस सिंह सोय खोइबो लेगेल वोइदे हदन ngसाइमक्तगी अखोइदा अकनब फोर्स तौरी अदुबो अखोइना हाइनिंगिना करिगी दमक्ता प्रजा मयामबु वाहनदना चाब थकबो फंगदना ममल असुक यामना वांगनदना टॉर्चर तौरबो ह्यूमिलेट तौरिबो मसिदी ह्यूमन राइट खोंगोइना दबरा अखोइ ह्यूमन राइट खंजै लेगेल खंजै आइन खंजै अदुबो लेरिबो लमदम सिंह असिगी प्रजा सिंह इमा इवेल हवगरिबा इसा इशु महिरोइ छात्र छात्रीगी दमक्ता अखोइ तौदबो यादे ह्यूमन राइट कंदबो यादे आइन की मियंग सो अखोइ खंजै अदुबो अखोइ आइन की मियंग लोइना अखोइ तौदबो यादबा फिबमनि लेबासि कंदबो यादे हाबिगी दमक्ता अखोइ चोंथोक सरबने मोरंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मोरंग ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी अमदी मोरंग महिला कांग्रेस कमिटी की थोमी सिंहना मोरंग लंखाय अमदी मोरंग कैथेलदा बनसिबु सवतुना लंबी थिंगबी तबक सदकी खोंजंग अदुदा मोरंग केंद्र के हानगी एमएलए एम पृथ्वीराज सुरवाकी पृथ्वीराज ना तुमदुन लेरिबा बीजेपी न लोसिंगबा एनडीए की सरकार से मेकअप थोन मतम यौरे हाइके याम तांखलक्पसे मसिगी अगेंस्ट मसी अखोई कांग्रेस पार्टी ना अखोई मसिगी भारत बन अदुग लोइना लोइना अतोपा लाइक माइंडेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सिंग नसो अखोइदा सपोर्ट पिबिरगा मसिगी बंजे तौजबनी ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ओइनाम ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी अमदी ओइनाम महिला कांग्रेस कमिटी नसु ओइनाम कैथेलदा बनगी खोंजंग चंगसनकी हानगे एमएलए डॉक्टर आई इबोल बिसु सुगाकी बनसना मरो मोइदुना ओइनाम कैथेल थोंग हांगनखिदे लंबीदा गाड़ी सनखिदे डॉक्टर आई इबोलबीना बीजेपी न लुसिंग लेंगा सिना शासन छोइबदगी प्रजा मियामना अवामय उनबनी हैना फोंदरोले करिगिनो ngasi आइदी बीजेपी की सरकार सिना लाइरबा प्रजा सिंह बु नुंसी हारगा लाइरबा प्रजा सिंह की फुरी खाउ लुट तौरगा लाइरबा प्रजा दगी डीजल की ममन पेट्रोल की ममन हेंकन लौरिबसे अखोइ यानिंगदी हाइबने अदुना सरकार सिना सेंट्रल एक्साइज टैक्स हंदहनबियो स्टेट की वैट टैक्स हंदहनबियो नत्रगना हाइरिबा पोसिंग सिदा जीएसटी अप्लाई तौबियो अदु ओइबतारबदी प्रजा सिंह द वाबा फगने
Nambol Block Congress Committee su Nambol Bazar da ban chataki masin mara moiduna Nambol mai kai da mahusai punchir sauna kai piki Bisnupur kaithel su thong hangna khide lambi da gari sen bi sangam na nemke Bisnupur Kendra gi manung sen ba tinungai gram panchayat ki tinungai awang lekai amdi makha lekai da tidim lambi da miyam na ban sogatuna lambi timgi tabuk sataki Bisnupur Block Congress Committee na Congress ki branch singaloi na sataki ba ban na du tingna na ba police na hona ba da Bisnupur police ki additional SP luikam na losumu police team amaga akan mo ong na bathoke Amaram the Kota Municipal Council the Chairperson Muhammad Mahiruddin Lusingduna Kota the Sulambi Timgi Tabuk Sataki Kota Municipal Council ke Congress Councillor Madi Ate Congress ke Karmi Kya Su Suraki Thobal District Su Banasina Mara Moiduna Sauna Kaiba Piki Thobal District Manung the Lady Vaketel Sing Thong Hangna Kide National Highway Infal More Lambigi Mafum Kya Congress ke Karmi Kya na Lambi Timgi Tabuk Sataki Hairo Amadi Sangai Umpam the Su Ban Chataki Police Nakan Wong the section Thorang Lokat Ke Banasina Kumbi Bazar Amadi Wangu Bazar Su Sauna Kai Piki Kaitel Sing Thong Hangna Kide Lambi the Misat Pi Sang Nem Ki Hausi Fawo in the Palm of Total Topi Pauli Tree Mora Block Congress Committee na su Infal More Lambi da ban sawatuna Lambi Timgi Tabuk Sataki Lambi da Lakpa Gari Kya Salan Kide Mora Block Congress Committee President Thongkhulun Baitena BJP na losing by and the government na India da Posigi Mamar Tangkal Halakpagi Mayokta Mora Block Congress Committee su Banasi Sogatpani Haike Maman loi tangkat pasida thau maman aduga pochai mayam tangkat pasida mayam na yaning dabagi masi maman si khara handana ba government da appeal tawdana ngasi gari mayam se khoina national highway da ban tawbani Abaron Satriba Banasina Palm of Toto Toktanaba More Police ki OC let ko half wa final losing with Mamana Infal More Lambi Mapongkra Ngak Sen with Satake India da Western system ama lakibadagi ekhoigi oina lejiramba gurugi phajakraba masak adu mangkibani haina Governor Dr. Nasma Haptulana ngasi Asazina complex ta pangthopa Governors Award amadi Rajkumari Sanatombi Devi Award kosinabgi toramda haikre mana makata na haikibada craft amadi Manipur gi art and culture da ina khulaba lamdam asida education su curriculum amoina crafts amadi embroidery gi matangda hapsin mathau tare haike We should combine our art, craft and culture. We should not produce just a degree holder waiting to be employed in an office, the white collar job. But we should give dignity to the people who know the different type of arts and craft. We are so rich. We are so rich when I see in Manipur people wearing different kind of funny, the embroidery, the design, the work, the labor they put. Why not this become a part of the curriculum? As one of the classes, we should teach them how to weave, how to do embroidery, because this will give them an opportunity to have their livelihood program. Ngasigi tharomadu da Deputy Chief Minister Joy Kumar na haikibada Manipur gi oina afaba school masing yamhanduna education na piriba afaba ma dipatabagi kenaba sing tungi mirol oigedoriba naharol sing ningtina kangan ba matoktai haike handak segi oina Governor Award ta RK Sanatombi Devi Vidyalaya da class 11 science tamlibi Laimum Priti Devi de piki class 10 gi parikha da makok ta kiba Mahiru Singh afaba oza Sanori Singh differently able persons amadi sangnaraba sing da RK Sanatombi Award pidune kai kuno utke I'm happy to see that there has been also been healthy competition among the good schools. I think this needs to be encouraged, and every school should look forward to see that, at least competition in whether they are in a position to get the best or the topmost marks, etc. in the state. Taratruk Suba World Suicide Prevention Day Gitorum Ngasilam Pelda Leba Indian Medical Association ki hold pangtokre National Mental Health Programs State Health Mission National Rural Health Mission Manipur Indian Psychiatric Society Manipur State Branch sin pangtoba tormatuda National Health Mission Manipur ki Mission Director and Bandana Health Services ke Additional Director Dr. S. Manikanta Indian Psychiatric Manipur State Branch President Professor and
Heramani na marui bimi singona sarga ki RIMS ki psychiatrics department ki head of department Professor R.K. Lenina resource person oina wangang ki state mission director Bandanana health mission ki makhada Manipur da housing mental health ki program sing paket pa hore doctor amadi expert sing ki advice matung ina program sing ki manung sen na paket pa ba thabak sing paket ni hai ki Partly है नंबरों कोई target कोई खरे के नाम याम द frequent उन्हें तो इल्बा 15 to 25 or 15 to 29 years of age CK6 से भी national adolescent health program की बखार दसु याम चावना बसी मुझे ताकत से तो चौबा कोई factor कर कोई क्रियावी न्यू क्रियावी ना CK adolescent health program की बखार दसु संदों पे आबा अपनी message अपनी awareness program तो health department का बड़ी लेना ना education department, social welfare department, even police department की मकई बखून बखून जगह Thanga Kendra ki ML usu oriba PDA ki chairman Tongbram Robindrona Kendra sig manung da leiba intervillage roasting pak thokpa madi semjin bagi tabak paikhalak pagi manung sana kha thinungai gram panchayat ki manung senba thanga khongnang ma khong irema road tagi sabalekai fauraga morang kumbi main road taba kilometer ohomlom sangba lambi ase pak thokpa loinana lambi ase gi nagyata seliba lokhong singda nauna culvert ne puga manga hapsin ki ba mapam sing yengjin kre MLA Robindrona lambi pak thokpa da lambi gi nakal leiba yum su mating pang biu hai ke mari pak na seme sai da koina kalbert daka ta ba sin da kalbert masing 45 amaga hape aduga sai da koina to ni basi hajik semani aduga sik ni thaji lo paga koina sigi black top chu ko thara kanda koi thanglai praja singa hanama awa me ne mase ko khadi ko pangam na ba haidana koi lambi pak kin adu tungda hori be chai nau jin sigi मोने तुंदा अवाब माय नदे म्याम खल्ला कांदा कोई थांग मंग दे लेबे लंबी सु कोई फुट कुमा कुंछा पाक ना बा कोई लंबी कन सेमी अरुगा हजि थांगराय दे लेबे लंबी सु कोई ना हाना फुट तराम पाक ले मसे हजि फुट कुन मरी पाक ना कोई थांगराय लंदम सि खुंजा सिंग को पुन्ना तो सेमी नै बसी तुंदा हौरे बै साइ नाउ जि खल्ला कांदा कोई लंबी से कोई ना पाथो कोई खुंजा म्याम मान रा कोई पुन सेमी ना BJP Wangjing Tentha Mandal ki anuba office samanga si Kendra ki MLA Paunam Brojena Wangjing Bazar hangdokre Tolmodu da BJP Towal District ki President L Deban amadi Mandal ki Thomi kyana sarwaki Maya kabi nisana laksilak laba lamdamasi kalorasi amadi nisa saba leplasi haina Towal Ketuleka ki koibida Leriba Club Sing YVO SACDO YAU KRC YDA amari Towal Ketuleka ki apun mumera paibi Maibel Singna ngarang nubidang Towal Ketuleka ki koibida mera ki khongsit satkre Ketuleka hauk tabi lampak tagi haukiba mera ki khongsit adu SACDO Club ki ground fawa set laba matungda warif ka lokre nupi mana fongdorok pada lamdamasi da maya kabi nisana laksilakpana mahirui kya yauna nisa saba horokle masidi kanna bamyam puna khona minase haike चली बसे भाई क्लब से पैदा पाई मैम सब नरगा लेका इसदा निशा योगबा चाबा अंगांग तुंगी रेलवे गदर बागांग सात नारों पुन मसे लोय मांग की तोरे सही बागांग सही तरह नि कोई तो हम दे गया Hauzik makataba pau kamrum pizringaida atenba bremtama minse Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNOCO School, Matram. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Welcome to the launching of Haya and the announcement of the Royal International Innovation Award with Her Excellency, the Governor of Manipur as the chief guest. The Managing Director, Royal Apps, Inc. extends the heartiest welcome to all the dignitaries and the invitees.
Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungayraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Medillion Ambulance Services Manipurna miyam gidamak hodokchare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da pukhatpa yumda discharge tawbagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phungbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyu amadi call tawbiyu. Medillion Ambulance People Ambulance Manipur ki modern fitness ki pioneer open fitness center na sinjaba India da matangai makal ki competition Nipalak Super State Level Transformation Challenge 2018 Lakliba September ki tangta tuk to first round December ki tangta tuk to final round amadi December ki tangkulum doida mega event MSFDS ta pangtuk chergani sangam na basi thaung gi manung da masage rumba yamna henba madi yamna wat pamiyo singna masa masage normal weight thamduna chung firal chaba henba sangdana bani haksang phabana punamak ge hen bani punamak na saruk yabiyo Back matungda taranok seri makata pausing Manipur da phangliba medicinal plants singbu lomi singi senthok lambi ama oinanaba marilenaba department sing punna seminaba tangai fedi haina textile commerce and industries ki principal secretary PY Faina phangdokre wafam singasi Manipur small farmers agri business consortiums amadi Manipur small mediums entrepreneurs technology center imphal senduna nelukuthi gi center da pangthokiba lomi sing nomugi oiba processing and marketing of medicinals and aromatics plan gi matangda training program ama hawdopgi thorom da phangdokibani ngasi gi thorom da ayush ki director Dr. A Guneswar Sharma Manipur small farmers agri business consortium gi project coordinator MS Khaidem MSMA Technology Infalgi Project Coordinator Dr. Y Joren Tomba Amadi Apunba Manipur Maiba Maibi Faruki President and Tombiras Singh Mana Toiba Mitong Singh on Sarwaki Taronga Mari Lena Manipur Maiba Maibi Faruki President and Tombiras na Manipur da medicinal plant lising Masani Fang Rombugi record later Sing Mafam Kayada Equina Kangdaba medicinal Pambika Sut Lady Lamdamasida Horiba medicinal kaya bu mapalgi miyoi singna mamal hongna logduna pokraga soba sendong kaya tanun lairi majipunamak asi thondanaba processing unit sing sabgi matangda government miyang samu matamore haike Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium ge project coordinator MS Khaidem na consortium sasina Manipur fangliba medicinal plant samri kontrarom project toduna yokhanaba honare matamga sunaba makhal ge processing unit sing hangdoktuna medicinal plant sing ekanaba lomi singda fanganba ngamlabadi lomi singna sendong yamna phangba ngamgane lok thongbadagi horga cancer laina fawda seasonary ba hidak sing sungnabgi pambi sing Manipur fangli hiramase government na kanaba miyang sangbi matamore haike Subguest Minister Akiba Principal Secretary Textiles Commerce and Industries PY Faina Fungdokibada Manipur da marang kaina fangliba medicinal plants sing asi longmi singi sendong hena fangnanaba mongda training piba haibasi matamasiga yamna chunaba mani mari lainaba department singna punna seminaduna thabak paikhalabadi soidra mai papangamgani government ki policy amo oina paikhalakliba start off a policy ga medicinal plants singbu puthokliba farmers singa punna seminaduna subsidy na singba piba yabra haibadu yang singani haike We need to put our heads together. We need to focus our resolutions together. Many of the things that the people or the sector requires, it is there with us. Natural resources, commercial plantation, let us join hands. We will definitely try to ensure that this requirement of processing and marketing will be taken up in the best way possible.
Kumalampak Sport Complex manungda ayaba yauduna leisinduna pamdaba tho ningdaba thogdo wathok singamadi yengmada fajidaba kya sing mayokta Courses Association Youth Affairs and Sports Manipur gi music yauna sai saki sanori sing sanaba pamjaba singna Kumalampak Sport Complex manungda khongse satuna penda phongdokre khongse da sarga ke ba association gi secretary Ace Hamjit na phongdokpada complex manungda auto parking lesinba George sanaba madi sane yunaibana singbagi tabakya sathriba asida sanori singda sauna nuaitaba ama ale gari sangba yadabagi athingba thugaiduna gari kya sangba sina sanori singda kunungsadaba mai unhale athumatamda ayaba yauduna Kumalampak complex manungda lesiliba sing hongdo hanbiu hana labor sport hostel samadi youth hostel sanori sing lehanbiu haike sports campus ni sports ekoi na sum pangai li batre ato outsider mayam lagtana national level tawra mayam zathari bina maduni khudong char mayam to koi mayam nore habe sing je mayam da han na amuka ngasi jo koi mayam tamjari aduna yargadi athuma matamda ekoi na time bound to koi pizza ngam de du isana bolan thei nan hai me to na koi ngarang hallo ramat khali du yar any option na mata tanabiro mathakta ministry da level da tanabiro adu koi na ngang site ki hosai je khudak ta yar thopiro habe State Youth Central Leriba ADC Krolgi member as Totang Sengna Housing Chief Minister na Mamangi term the Sport Minister Oringaida Ayaba Fiduna Mafum Masida Lerakimini Sarkar na Mafum Sabama Pirlaba Matamda Makoi Hongdoki Haike Tamalong District ki ADC member KP Marizin na Law and Order Yangla Mafumadu Sarkar na Ayaba Pinu Lerakimini Ayaba Yaudun Namdun Lesin Kimunate Sarkar na Sabsa Mapa Mama Silabadi Mapamasil Leriba ADC ki member Ohunge family sing Hongdoki Haike अखोई मरम से गवर्नमेंट अथोबदा क्वार्टर से अरेंजमेंट तौदे फाउदे अखोई चतफम लेते अखोई चिंग चकने चिंग सो इरांग लई अखोई ट्राइबल मियाम ना एडीसी दु तौगनो हैना कन्ना अखोई दा थ्रेट तौदन लेरबो पोर्ट सिदा अखोई खुन हंजिलगा अखोई इरांग मुक थोकने गवर्नमेंट से अखोई बो सेव तौगेरा अखोई दा असीबदा इंचिन गरा हाइबसु मियाम गे ममांग दा फोंदोकनि अदोना अखोई गी प्रॉब्लम से अल्टरनेटिव अरेंजमेंट गवर्नमेंट अथोबदा तौबियो Singmairong Bhabansu अखोई ADC की complex ni अदोसो eviction तो unauthorized लेरदी अखोई दे unauthorized ना तबदा unauthorized ने है ना अथोबदा नुमे अहुम खक्ता जुम होंगो है बसिसो inhumanity ground अखोई यानिंग दे Infal More Lambi Paktopi Matanga DC Tawana Loriba Pirebasi Penning Oide Miamgi Kandana Masaka Pamba Kak Toduna Praza Miambu or Pirehaina National Highway New Alignment Affected Land Owners Committee Wangzing Pena Fongdokre Nasi Wangzing SK Lekai the Pangtopa Kulasgi Lamchok Laba Patadar Singing Mipamda Committee Mihud Texam Ramesona National Highway Infrastructure Development Cooperation Limited K Red Map to Yoriba Kulasi Amuhana Survey Tonova Kangan Kiba Lakrabasu DC na Tosabidre DC Tawal na Miam Yoiba Firef Ama Lorok Trabadi Tang Taragamari Musung Taramanga Tawal District Van Koriba South Kani Hari Mana chaukat pa pamdabani haina ngasi cover da ba hapuk pa yobuse akoi thawai yauna nuai jede maramdi akoi lambi pakthok pa kethen semkot pa yamna pami kethen tugai pa pamde manawana ba mienga lepak sigi oiba aina do chap manana phangan biu haibase asi akoi miang ge mafam da koi committee asina thamjari Safnet Shahi Vikas Haina Mington ba numit mangani subna chathar khiba tonoma ngarang warang da leiba aine holder lusin kre NDA Sarkar na sahi mari mapung farak pamadi state BJP na lusung Sarkar sina tha tara taret mapung farak pagaloy na lenga sina mayang widamang tapakat kiba kanar ba tabak sing kangan na ba panam da chathar kiba program sige lusin bigi thorom da Ministry of Information and Broadcasting Government of India gi ADG Regions SK Malviya Regionals Outreach Bureau Imphal gi ke Soni Kumar Singh ayawna miyokya na sarwa ke lusin bigi thorom da tungan ba cultural truth ka gi thorom sing utki Anti-Drug Joint Committee Kairang Komidox Amedi Kawai Soina Sinduna Drug Mutat Naba Honaduna Hoki Mars Taraga Matudiki Sangsilak Pa Kongzang Sada Marfutara di Mai Fakle Lemoriba Sada Taragi Saruasi Mai Pak Nanaba Maurubi Kairang Komidox Zila President Member MD Badur Rahman Kairang Komidoki Pradhan Nurjaman Sesaba Anti-Drugs Joint Committee President Muhammad Ibohal Club Nasing Singi President Secretary Sings Amedi
intellectuals person jona mioi kana sar waduna ngarang miam ge mifam ma kairang komidok ta pangthok tuna khana nenekre mifam aduna waref ni lokre waref sing manungda mai ka nisa yon ba musung sa ba mioi sing lehendaba nisa sa yon wi khudam phanglabadi kholohum asida leibi yadaba haina waref lokre Kurkul Standards English School da AISF ki State Secretary KS Rameshwarna computer lab ama hangdokre tarmadu school ki principal KS Gopen Singa amadi KS Ibothem su suraki loisal padang simru pausing amukan pijre petrol diesel amadi tangai fatopolam sing mamal hangalapi mayok Congress na India pombada banchathri amadi India da Western system ama lakibadagi aikhoigi oina lejinaba gurugi phajakraba masak adu mangkibni haina Governor Dr. Nazma Haptulana haikre mikubasi phawidi astimina pijaba Manipuri pawma translate jare meng tabir punam pawmukana khoromjare